ole chibai vek ule tunruma chuanin SMS manga GST return GSTR3B nil return file dan kan enti ranga hei lockdown awang hianin sumdon na akal tluang lo hle maya sumdong tam tak chuanin text pek turan nei lova nil return an file anga yani chutianga chuanin khoya mokala midang te wati ti remo te angai thina tam tak tan chuanin an thiam lo wang khan midang pan angai thina amai ro chu lockdown awang tele lockdown po ni chi lo ta po ni sela shredeng lau wangin mi va pan te khathil no mani mi lova chutiang wang chuanin mania return file kha poi mota maya internet manga return hi file thina ni a amai ro chu tuna hianin GSTR3B khi nil return chu SMS mangin internet ngai lawin file dan aum ta a chu karon entir dona kan hriat tur te chu lo soita ila nidanga GSTR3B file atul na thin anga tho khanin file thei ani a internet aya SMS mangin kan file don ti na ani a nil return file tur ni lo return pa ngai text pek tur nei te chuanin he hi aman thei lawani ti khalo seta phot mai la tin nil return file kan tum ma thla zonga kha return kan file kim thap angai thungani entirnan mei thla hi nil return tur lo ni ta sela mei tha kha nil return ka file don chuan ama april tha thleng kha return ka file kim thap alo ngai ti na ani a april thai mo khalo file ta lowila mei chau ni lovin april po chu return ka file ma sak ngai don ti na alo ni ta ani april po chu nil return thawani chuanin april kha SMS mang vek hian nil return ka file photanga ti chuan mei kha nil return bokin ka file don ti na alo ni ta ani amai ro chu april kha nil lo ni ta sela april a khanin text pek tur lo nei ta itla nil ani thei lo ti na lo ni ta ani chu wang chuanin april bi ka kha chu SMS mang hina thei lova internet a train computer ema phone na tangin emo internet web browser through in file angai ta kha kha chu kan share anga ti chuan chu april la chu kan file zowa maybe kha nil ani chuan mei kha SMS mang hianin nil kan file thei don ta ani GST registration a kan phone number da nidang po a GST return kan file truma OTP kan don thin na khami sim card khera tang khan he nil return hi file thei ani sim card danga tangina file thei lawani GST registration a kan phone number ngei mang khan file angai ni ti kha kan lo sele bokanga tin phone number pakhat mangin GST registration pakhat aya tam kan lo nei theya e sumdong len deuh tan phei chuanin khanga khanin sim card number sim card pakhat mang khanin nil return dor pani pathum sum don na pani pathum pali po lo ni sela a file vek thei ni e voi khatai tam file angai don ti na ani tamai ani te chuanin verification code lo thleng thina he hi minute som thum chi adama minute som thum chungin verification code hi thon le tangaya minute som thuma pel man chuanin ambula tangin ti that le angai ti na alo ni ta ani SMS manga nil return file na tur number hi 14409 ani a 14409 a chuanin SMS kan thonanga kan thon dan tur chu nil data space kan da anga chumi data chuanin 3B ti kan chunga space kan tile anga ti chuan return period kha kan return file tha tura kan chulu don ta ni entiran mei tha nil return lo file don ta la tun hi juna ni a mei tha return file hun tak kha ni a kan channel Trazols Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai baka apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak tak munom tak tak te i muzel don ania te chuanin ka GST chu 07AQDPP 827788Z6 entiran khatia eng polo ni ta sela te chuanin return period chu me ni chuan a number da dan tur chu 05/2023 a inzom vekin 05/2023 lo ni anga GSTR3B nil return ka file don chuanin hetiang hianin 14409 a SMS ka thon don ta ani nil space 3B space ka GST number space 05/2023 kha thon don ta ani ti chuanin achunga ka soikhi kanjom dik vek chuan enteran ama april tha thleng return file kim follow file kim to tiang khatiang jong kha kanjom kim vek chuanin verification code kan donganga chu minute sam thum chungin kan thon let turani a kan thon let dan tura po kha akal phunga omle a
14409 avek khanin CNF kan chunga chumi data space chumi data 3b chumi data space chumi data kan code dona kha digit ruka kha kan chulu don ta ani entiran ni china nil return kan thon khan SMS ma kan thon khan verification code ta khanin 456789 lodong ta ila kan thon le dan tur chu 14409 avek khan CNF space 3b space 456789 ti kha kan thon le don ta ani ti chuanin verification code kha ka chut diklapa a thon dan tur kha ka thon diklap chuanin SMS ka dong le anga ARN application reference number ka dong anga return ka file ta ti na ani don ani ti chuanin me thla GSTR3B chu SMS mangin nil return ka file link ti na alo ni don ta ani tuna chuanin atak takin e karon entiranga ole kipeta 14409 ka meta ti chuanin SMS ka thon don ta heta hianin ke chu hi achung lam ding lama hianin dot pathuma oma hemi ka me hian send message ti oma nangma ni engtin nge lan ka shelawa message thon na indu chuanin message application apolu hal thayanga send message kha ka click ta a ole heta hianin nichina kan soitong khan chutlu dan tura chu nil data space ania chumi data chuanin 3b chumi data chuanin ka GST number kha ka GST na kha GST data space kan da le anga ti chuanin kan return file tur thla kha mei thla ni chuan 052023 ti chuanin hei ka phone a hianin dual sim ani angin sim card pani oma pakhat zok hi Airtel ane pakhat hi Jio nia Airtel zok hi GST tan khan ka manga Airtel zok hi ka mang don ta Airtel hianin ka thon ta ni tesuanin hei message thon do em hei hianin charge te pone mai theini hatia eng pone se kan thon anga ya main balance te lo na thon thelo mai theya thena chuanin amara chu lo try ula in thon thei mi lo ani chuanin main balance cheng so manemo ka tiang khan thun chin ula shet mayang send ka meta kan ka thona ole hei message lo thlenga 960314 is the code atita a ka message kha kan share chianganga 960314 is the code achunga mi hichut adangka lo ti chin to anania 960314 is the code for nil return filing of 3b atita a tichuan 14409 a hian SMS ka thon non le thon ta ani CNF ania space ania 3b ania space ania tichuanin nichina verification code ka dona kha 960314 akha ka chuluta ka Airtel sim GST ka mana tang ve khan ka thon don ta ni send ka tilya ole hei kan chiarang hei Euratia GST number langa GSTR3B for tax period 05/2020 Sumania is filed successfully and ARN is the application reference number ARN karon pe a tichuanin kan file fail ti kan GSTR3B kha kan lo file fail ta ani ole khati khani maya GSTR3B SMS manga nil return file da na chu tun truma hen lo mang tang kai la sum don na kal tuang lo te nil return file turte tin tun truma ni kher lo po nil return file tur chi kan tam shim shima registration nei to si la mang tak tak thei si lo te kan tama khang tan khanin man tang kai na tur tam taka oma kan lo mang tang kai do na nia internet signal chet wange mo lu thei lo le khatiang kha om lova chu wang chuanin nakina po lockdown chungchang wang ni lawa harsatna awmani point manin kan ti thei to anga nisom ni kha due date ni thina nisom ni pel chuanin late fee choi ngai thina tin nisom ni lo nai phei chuanin website kha server kha aras lo to ka kan lu thei lo fowa chu wang chuanin khatiang huna lo thlen po khanin SMS mangani hi chuanin kan boi don lo ani kan boi lo thei dona hei man tang kai kan lo tum theu don ania zona te kan nei chuanin anhoya comment section lama khwanin kan zot tanga kan thei chen chen in chan kan tum don ania
kan lo me